Jirikin deng pen mo koilum ka chilenga towar non ke hiliga towar siman rong lo. Nile balong ta World Peace Day kata London. Kadom rong pipi ame ka ve penajok local MSc mete education em Richard talk via phan kirap ka chohan. Tilonijan lemskilik misen pen pachun pondo. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan kardom pe jiriglo kardom tangte pinia Abirta lenon ang tonpen arjuponik sina Jirikin deng pen mo koilum ka chilenga towar non ke hiliga towar siman rong lo Nijang Karbi anglong lakha sirkep amreng constituency arlo Jirikin deng angkang pialong Jirikin deng pen mo koilum ka chilenga towar non ke hilik siman et non lom sote ka chileng long lejia phan angreng thetan lang ik tha Karbi anglong ara do anang lila bangso mohor ke lang pen piloma thaji lapen pilopupo hadak arata tuma phan abatai lo lamcha kipi sita chiting ne daditi non ke do bom BJP sarkar rada thengno mate along tina me longta Karbi anglong chingthur olo palam pen konat si ka chingbarlo Sonsi Congress sarkar ningkan krep ho nang chari deda phita laswa tobar sonsi chileng nang bomla adunthu non BJP sarkar ta ningkan kep chari tanglo bonsitami sonsi chileng nang bomla tangte komana phan lo ningthe nang ji lapen tobar cholang nang po mate ladak arada phan ke pu an sinang lang ding poma lasinona madha ladak arada phan Karbi anglong autonomous council ke theki dingatum nang jinsora prabjen pen labang so tobar nang selam piasonte nilituma phan mesenji athe kachelenga phana kisung thepik hangjanglo Karbi anglong Jirikin deng pen plenty crow report Biswanath Karbi life. Tangte nona dunthu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Nile balong ta World Peace Day kata London. Lakhain koi rapho nilip MSc constituency ke parlo choki hola indoor stadium along pini chitia chek lo niphai inkoi raisi anarlo porphai krehinia porpen World Peace Day arni pamandun si pini labang swame ingnipo Pini Indo Global Social Service Society mate thi hekpen IGSSS lapen Assam State Rural Livelihood Mission mate ASRLM nilip ahin pen patir pi ponsi International Day of Peace mate World Peace Day pirthe adang katalona long pacheton dunsi nilip ahabara long tame talon dunlo labang so katalona jaimek along aluhi sar poaman pen nilip MEC pobitro rong pichetong dun laben Reverend Benting Teron Mepu Karbi anglong Peace Forum mate thi hekpen KPF Nilip BJP Mandal Committee Kongchun Bang Relipson Teron, MS Koilamati Lams Kongchun Bang Mohan Teron, Sangpi Amrita Hansepi BPM, ASRLM Nilip Jackson Milik, Project Officer IGSSS Karbi anglong atum tachitong pen Mesen pen, World Peace Day Ajaimek Pichun Pon Pamilo. World Peace Day Katalona Hood Karbi Cultural Dance, Rengma Cultural Dance, T-Tribe Cultural Dance, Mantai Cultural Dance, Assamese Cultural Dance lape Nepali Cultural Dance tami soar lo tumahin pen paklang ponlo kado kawe bang pharoi sirap hokep so se armu chitong dunsi International Day of Peace mate World Peace Day talon dunlo Assam State Rural Livelihood Mission nilip block project manager lapen IGSSS pules pulo kasi alang tum ini pen patil pipon labang so ini International Peace Day World Peace Day labang so arni ilitum bang krehini mohila tum han itum seed capital alang itum food processing enterprise pa alang itum apan seed capital ki people na bang so may bang krehini mohila tum han itum labang so seed capital pini pilong lo kasi kisiman ke 16,000 lo kisiman ke 15,000 kisiman ke 10,000 asun balik-balik lo lang itum pipeline ling lo lake
monliang bong interest lake 0.5% yearly ke lake 6% lo kasi bank pen jong si langdam putang te kapre ka loan itum car loan tame housing loan tame ba business loan lahai jong si tum loan putang te 14% na bilu peng itum preng choram long le beng along kasi no number ke itum lang tum fan 0.5% yearly ang bong annually 6% pa niya lang tum fan so seed capital bank pen si loan pidun lo lang tum fan laki lang tum skill lang tum kithek isumana tum bangke food processing asar tame ba pine chips ke bonai ba kapre klason kaselam thekatum imali tum u kasi alang tum fan isi self reliance thekje phan mithan charjap thekje phan lang tum akhirap kipi isi honorable tum prime minister alang isi labang so scheme nang launch lo pen BMMU nilip ahin pen PFME seed capital prime minister for micro processing micro enterprise to member tumhan enterprise tingku pen jenika chips ta ba achar pulo packaging puri pen jorbom ali chipa dobom ason pen si sarkar hin pen ta kirap ikon lo jeniba seed capital alang itu phan angkula a business bang angku pachar jap thupa mika ji paching thur ji buphan 0.5% pen asap kirap pajir pon lo la si pini nitum beneficiary tumhan an ta seed capital ba check puron pon lo angke sarkar hin tumnat pen scooty ke ron cadres nile BMMU tum ahin nat pen si pini yani sarkar tumhan MSC sarta dolo latum hansi kechoro pajir se so program utak pini nil tum members tum anta chetong lo cadres tum anta chetong lo ni tum staff SRLM hin benta choro pajir mem la bangso la cadres tum hala bangso scooty ki ron pon ke kupiasa ke paklami phanse bangso ke ron pon la ke ni tum SRLM pen la cadres CRP pukangwai tum do area wise ka cadres kangwai dodo jeneka jibika sakhi pasu sakhi pulo krisi sakhi pulo SSG tumhan la loan abar sai pache NG ba la tum meeting koson si claim ji son training pipon ji la sona tum phansi akam la rong paghuri ji aphan SSG member anke wang pedun etame la ni tum cadres pu CRP tolo la tum si la so scooty pen ghuri si rong lo anatok anta le dam po anke la si alam the awareness tame pale pon po phansi official hin benta ba government hin benta la si scooty pipon lo mola bangso scooty ke ako puthot claim klelo pulong te la bangso scooty ako jiwai thonang pugede la lo claim ke pote officially claim tike la so gari bang scooty bang use bom po ba claim ke lo pote office long angko jiwai thupi la claim te ko ke tax poya ke pindang nelo gedi masa puta ola ke pinang nelo non ko ke la government si rapon lo porsi anke ikina so pensi subai pon ko mem nang le men chitan pon ma nilimen Abirta hansepi block project manager SRLM development block thank you Karbi Anglong Choki Hol up and Anilson Rongpha report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Kadom rong pipi ame ka ve penajok local MSc mete education EM Richard Talk bia phan kirap ka chohang Patumi chitia chikloni phai khreser cap arni lakhaing ko ratrok Duarbagori MSc constituency angkang pidai thor police station ke parlo rong te ke hai rong pia me karlitang sar the tok bia chor kadom rong pipi ame ka ve penajok local MSc mete education EM Richard Talk bia phan kirap ka chohang Pirthelong ke dodona kisong ke thenai ke eme ka ve henlo kai ki amata ingting ko kason che mandet binonglo kang ting ka the ang ta thek dun long lepin khangjanglo ka the ang theke wo bi hang jon vet lo ka chini dun ke puse kadom rong pipi pherang ke thengno nang chithando lason si kadom rong pipi asupia ki bisia hem ka chedama hut kadom rong pipi banga ogreng no hiamat adap ame ke pranga hut ke amek che char chedetlo lapen ke puthot prayer centers healing baido along ta selangdam lo baido nang ki puduna tengke doctor along selangdam tha komzori onga potlo jongsi doctor along selangdam pulote amega bang puthot che char thujilang pusinang thandun lasi hospital mate se ka chilang a hemalong se ke langdam ji aphan ta tangka avedetlo lapen ke kadom rong pipi ke achor ta avelo
lasi se ke langdam ji aphan local MSc mate education EM Richard Tok bi aphan kirap ka chohan lapen ke jongsi kachini dak ji aphan pulote a osa rensing intia number 81358528880 along lenang humri iknot nang li men nang chitan igima Adap rong pipi. kadam rong pipi inte nang li rong ki konan ni Ho ra ka hai rong pi lo. kalang inte non la nang li nang mek si chi char che pula comment tu ni kan pen ni Jun li dan ju a bordin he. ah Sa pra bordin nang le po dok dok. Si ka ve. la pini kisu ke cholong pen si nang mek si char che dat piat ma man te Kan li ajo orendo si lo ke adap tho lo ve de. Lan ve. Na hok ka dan ve. inte nang li na ni la ana ma thorom long punon la pen ke hospital long punon si tamit chilang long lo ma Lang le la. No ni me ka ve bang ke. Se lang le pin la. La la da inti hem ban dam hora dim dam lan ve la. inte nang li ata ko andak do puni Ili ke ci sini ni de lo ho. kalang si tamit asa pakai ata ke dulu ke Dolo. ata ki ong ngare ke kalang lang si tamit inte la so lama putak bangkete nang li non dak local MEC mate education ni em alang li phat kopi lo chuning rikang tung ke la so kisu Li me lang the bi ma ko lan ve le. Cha long le de ong se chi sa thu lang man ni. no Thu long lang ma. non nom ke akijoy pinini kisu chilang sita du la so alama putak da nang li phat mani nang khobor bang du ma Ave khabar bang ave. avedi Madu ta vela. nang li asabak mani ke thege ding long akirap long dun ma la son ya du ma Ave chi thek long le di the lang le. Madu ta na aju bang ave la. Na nang itu man vela. Nilimen ke kavi pulo na pen nilikur bang ke tok bipi lo. inte la nilini ya pen ki kuson do chepon ni na Na bang ke nilipai lo. La nilipai lo ke nilipai bang na son asupi aki bisi dolang mati. Angke la so asupi ki bisi hem si dam pulo amasing ke hadak dam pen ijuan pinilo a okring nu si lo masih la so okring nu ke masih adap thu lo make bang ave det lo. so ke teacher chi pen ke aprang men na pinia kisu du pian ma man te kisu ave la su ingve si vet pen alam cha Kisu bang ke plang man ke ave la ni be si vet kisu pen masih ko son ni yom ben ni chini ni det lo make ave det. ini ata ke kwan lak tu pun ni la ni Ta bang ke chini ni det lo ni lita ho. Aso ho ke tok te de. kan bak du ni la so ni ke. Kan isi ke do lo. kan si ga pudi inte la so apin ni pen la so kisu pen nang ditu pini akirap long ma so ka pen la pen ke theke ding long Ke sorkar pen thang nat akirap ta long le la. long lang ke non long ke la kisu punon sitame ki mek kilang punon la ki joy pen long la so lam pa putak mani nang khobor bang du ma Ave la hapa kan kan bang. khobor bang be ke di inte non na bang ke nang ditum la education ni em la da Richard Tok bialang ni phan kopi lo la so lam pachin kang tung Nili pachini kang tung bang ke mane nili pai a make ave det lo. Ta sila pier the a make ka pachin pudun dang thek ji phan ni liar idu. Na se la MDC lo men seta akirap ki cho hang kang tung ke la hen. Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Silonijan Lemskilik Mesen pen pachun ponlo Patumi Durmier ni Silonijan Forest IB along Adap Porphai Keba Porpen MS Silonijan Cooperative Society Limited 2022 to 2025 Ningkan ki thoma pharman ke mesen pen kelang ponji aphan bank phukang vaimati election mesen ingsamjin pen se pachun ponlo Bank sokili galong shareholders atum aning ke hang aning ka che the bank hu atum bank re ke thoma tuma phan kilik pa do pen chingwai pon det pen me pa do pon along alui sar po man pen lakha inquire rapli deo pani constituency MAC shorbon telenga ari deng pen ke haitang atuma phan pohar vaccine certificate pipajer pon Bang swame along alang liya hin pen ke haiduna bank phu atuma phan an ahir jumi pajer dunsi
MS Silonijan Cooperative Society Limited aprang pen apar ki claim ki dam la pen rada tum misen pen ali ki long ponji anperta Bangso Society kaching thuranat ki paprang ponji aphan sai claim dam pon pame po ko sining pathe ponlo lapen alanglia hin pensita un an pen ke claim ke dam kachirap che todun si sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council hin pensita un an ke do an pen abar sai asona mungsita kerap ke pajer ponji aphan bor ipon popusi la some long pen rada tuma phan ning pathe alam than pon Kiligalong ke haidun at tumamen la pen vote ke long aphay la puson henlo Rajesh Terang Pharoi Sira Trokep Raisi Jiten Hazarika Pharoi Sira Plikya Santosh Kumar Pharoi Sira Thomkep Ratro Menson Hanse Pharoi Sira Thomkep Ratro Diamond Teron Pharoi Sira Thomkep Rapho Ranjit Singh Tanti Pharoi Sira Thomkep Rapho Amar Tiso Pharoi Sira Inkoira Sirkep Kamal Sunar Pharoi Sira Inkoira Troksi Lognath Upadhyay Pharoi Sira Inkoira Trok Ramesh Adhikari Pharoi Sira Inkoira Pho Boron Terang Pharoi Sira Inkoira Pho Jairam Teron Pharoi Sira Inkoira Isi Sarsing Tiso ST Atum Henlo Sir, আজি ইলেকশ্যন বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? হয় আজি আমাৰ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আজি আমাৰ 24 নং দেওপানী দুটা আমাৰ লেম্পছ আছে এই লেম্পছৰ ছ'চাইটিৰ আজি আমাৰ নিৰ্বাচন আজি যোৱা 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নিমত আছিলে 12 তাৰিখে উজ্জ্বল আছিলে আৰু আজি আমাৰ 20 তাৰিখে ইলেকশ্যন আছিলে সেই ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে লগ লাগি আজি সকলো সহায় সহযোগিতাৰ অন্তৰ্গত আজি গোটেইখিনিয়ে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেয়া অনুযায়ী আমাৰ লেম্পছখন পৰিপূৰ্ণভাৱে আমি গঠন কৰিব পাৰিছোঁ কিমানজন আছিলে ছাৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট 27 জন আছিলে আৰু 27ৰ পৰা মহিলা 2 জন ৰিজাৰ্ভ আমাৰ STৰ কাৰণে 2 জন দিছিলে আমাৰ ST এজন জিকিলে আৰু আমাৰ 12 জন এনেকা আনৰিজাৰ্ভ গতিকে সকলোৱে জিকাৰ আমি উল্লাস মালক যাচিছোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আমাৰ তুলিৰাম ৰহান ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু লগতে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ অফিচাৰসকলক যে সুচৰকাৰূপে আজি আমাৰ লেম্পছখন পৰিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ কমিটিখন গঠন হ'ল আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা 8 জন জিকিছে আৰু STৰ পৰা এজন বিজেপিৰে হয় 9 জন জিকিছে লেম্পছ ইলেকশ্যন ন চিপাহাই দুনপেন পচন্দ মতা Nili Pangsi nang lina karjo alam si akhir perang nili narikin media aku sih nang itu apa nang Pangsi nang itu apa chopper piko kardo nili ningarong piko akhirnya pini lapuson nili kata por kimi mate nili kata pipen nili pini lapuson so sunang lem selection nili kahai dulu nili long Jirpul dan jirpi itu cerap nih pensi di dalam so antengin dulu presiden di dalam মই সক্ষম হৈছোঁ মানে মই বুলি পেলাই নহয় আৰু আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ চিলঞ্জান কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ যিটো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এই ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা নমিনেশ্যন ফাইল হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই বিশেষ ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 24 নং দেওপানী সমষ্টিৰ MSC মহোদয় সলমন তেলেগা ডাঙৰীয়া তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাক সহায় সহযোগিতা বোলে কি প্ৰক্ৰিয়াত আমি আগুৱাই যাব লাগে আমাক সহায় কৰিছিলে আৰু লগত আমাৰ যিমান দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছিলে সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু আজি এই যিটো ইলেকশ্যন হ'ল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু এই ইলেকশ্যনত আমি বিজয় সাব্যস্ত হ'বৰ বাবে আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু আজি আমি যি বিজয়ী সাব্যস্ত হৈছোঁ এইটো আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল বা নিজৰ ব্যক্তিগত কথা নহয় যিবিলাক আমাৰ অংশীদাৰ আছিলে ৰাইজ আছিলে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি বহুত ভাবি গুণি আমাক আজি এই নিৰ্বাচনত বিজয়ী কৰাইছে সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া ভাই বন্ধুসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ আগবঢ়াইছোঁ এইটো জয় যুগটো লাভ কৰিছে এইটো কথা আপুনি কিমান সুখী হৈছে ক'বনে
মই বহুতেই সুখী হৈছোঁ কাৰণ গোটেই ইলেকশ্যনটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ MSC মহোদয় নবন চেলেঙা মহোদয়ে আমাক চব যা যোগাৰ কৰিছিলে তেখেতৰ আণ্ডাৰতে আমি টিকেট পাইছিলোঁ বিজেপি দলৰ পৰা আমাক টিকেট দিছিলে আমি বিজেপি দলৰ পৰা জয়যুক্ত হৈছোঁ আৰু মই ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছোঁ এই জয় আমাৰ দেপানী সমষ্টিৰ জয় এই জয় আমাৰ নবন চেলেঙাৰ জয় তাকে কৈছোঁ ধন্যবাদ ইলেকশ্যন ka ko na kan ningarong ningarong pig lo Vietnam con carbon barriero así ni tan itu mengerap dan tel karena saya pot ni punya na churu lo así ini dia nang kono ko ton hai poni di jadi ke kata itu tak konkret itu konkret saya pot Tadi nali kon position le don lo. itu macam tu Third position. Chalo sila yang langsung election kecepatan lo ni sebenarnya jadi berarti kita sih langsung di harus sila konkret apa aputan sih ayo lo so kita long di churu nahi apang sih arna mahan hujumi campaign lepen jurki jerko lepen don lapan support pen ni ayo lo ningarong pig lo asih media teman hatan ni churu lo tang so por si pen ni pan apong ni ko Tadi nali kon position le don lo. jadi pini ke hai bangke si position home dengan si ni kalau ke position pen home position si Karbi Anglong Japralang Sopen Augustine Rongpha report Biswanath Karbi Life. Tangte pinya Abirta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.